Mizoram Presbyterian Kohhran Pastor Tazinga Upa Lam Le Kan Mitlun Mitrangkai Le Puimo Takchu Luna Hian Kan Lautha Dona Rev Rokhuma Vuina in Koma Local Zong Te Kan Lalpai So Krista Mingin Mizoram Presbyterian Synod Ayo in Sibai Kabu Kachu Pathian Sibai Ibu Kang U Lalpa Kan Purni Tinamin Pursaktu Min Chandam Tu Pathian Chu Fakin Omro Se Pathian Chu Kantan Chanhim Tu Pathianani Thina Ta Chuanati Chu Lalpa Jehovah Ta Anibok Pathian Ne Nai Trong Trayang U O Lalpa Vuina Hiani Rong Bo Tirin Omle Mizenget Tak Rev Rokhuma Vuitu Ralo Kalkhom Thiamin Shwaya Wangin Kan Loma Sibai Kan Bu Kache Rev Rokhuma Min Pe Ka Wangin Kan Lome Anuna Enton Tu Rom Zong Te Arong Bo Na Chen Fak Tak Te Wang Ko In Kan Lome Vuina Hianama Kan Thana Huna Hian Ama inangai lut le ada poimo taki Chanchin tha chu sei turin min puila ama awangai minga kanin kho miminom puyen kan tia piang te iro puina lan ti na turin malmin som sakang che Isu Krista mingin kan dila che amen. Lalrinmuana Secretary Senior Mizoram Synod Rev Rokhuma Chanchin Sei Turin Ilau Somam U Rongbol Pui Du Takte Vuina Hian Mizoram Presbyterian Kohhran Nuaya Rongbol Tu Duom Tak Mai Kan Vui Kan Su Na Lawai Le Ta Hi Apoi Le Maya Kumina Hian Ka Pastor Som Kan Sunna Along Ni Tareng Maya Along Chiat Thakin Apoi Le Ni Marochu Kan Thu Ni Lova Pathian Rem Ruat Na Mak Tak Lo Thenga Nia Wangin Kan Pom Thiamangai Siani Rev Rokhuma Chanchin Kan Soi Main Tuar Puina Hi Kan Chiar Masa Nge Karbiak Long Presbyterian Church Synod Atangin Kan ho tu pa Rev Rokhuma thi thu kan lo hiatin keni ke APC Synod chu min thong hle mai apoi kan ti tak zetani akal santa ka chung tele alaina hnai zong te kan tuar pui tak zeta karbiang long mi le sa te tan Rev Rokhuma rong bol na hian mun thu tak akhuara ana thole thilti zong kha kan thei to lowang Karbiang longa Christian Presbyterian mai baka Baptist Kohhran te hian arong bol na kha kan ngai tak zetani Vuina hun tluang takinin man theinan le Rev Rokhuma kalsana chung te le Kohhran ho tan kan lo tong tai renge ti in Rev Primingson Milik Senior Executive Secretary Karbiang long Presbyterian Church Synod ne natangin tuar puina thu kan donga Chulo Chu Solomon Rongpi Senior Pastor Dipu Baptist Church Satangin Kandong Boka Rev Rokhuma Min Kalsan Thu Kan Lo Hiatin Keni Dipu Baptist Church Chuan Poi Kan Ti In Kan Ui Tak Zeta Kan Kohhran Hi Rev Rokhuma Hun Lai Khachuan Union Church Dipu Tiani Thina Hemuna Hian Kum Tam Tak Thanem Ngai Takin Pathian Rong Alo Bol To Ani Ain Pek Na Te Athanem ngai na tele karbiang long mi te min mangai na kha kan hereng to do na ni akal sana chung te zong tan Pathian Thlanmual na kan dil saka rong bol tu thanem ngai tak kan chan ta hi apoi kan ti tak zet ta akal san ta ka chung te zong le Kohhran ho te Pathianin Thlanmual tlat ro se ti in anon thon bokani Ole Vuina Hian Rev Rokhuma kan sun tak Chanchin tlang pui hetiang hi nia
Rev Rokhuma hi April ni som pasari sangkha zakwa som thum pakhat khan thingdol mel riata apianga apa kap thangvunga anu chingtei ania unaw paruk meichia panhile mi pa pali anni an unaw te ming chukha kan tlar veka chiar kherlo maila tichuan sangkha zakwa som thum palia khori hima an pema apa hi kutna thokmi rethei tak chungkwa ni ma se basalai le pur phur chungina fate chu aizola sikul alu tir vek theya kum sangkha zakwa somruk panga Rev Rokhuma chu champhai khuwa a sapto na le lalbia kite fanu lalthan parine anin neya anupui he tirko thang chuma tunu primary jirti tu na thok ania fa paruk mi pa pathum le mechia pathum an neya chung te chu taloro sanga ani he chol to a MCS ania mission Vengthanga oma tin doctoral rozama IAS ani a mission Vengthanga nom boka lalro kima mission Vengthanga lalro lui khatla lalro pui mission Vengthang ronungi mission Vengthang tem ni a tu som pathum le tu chuan panga ani Korin him primary school scholarship mupa khopa titha in primary school chu azova chumi no boys middle school aluta kum sangkha zakwa somli pariata scholarship mupa khopin apas le a tichuan merit scholarship chu mangin mizo high school kum sangkha zakwa somnga pathum khan matric azovani chumi nuwa Mizoram sarkara LDC na thoka da nge ani nuwa BA zira do wangin delia akala chuta chuan finance department a LDC na athok le a sarkar na thok chungin zana college sakala kum sangkha zakwa somruk pakhata BA azova chumya zo nuwa BD zirchun zom halin tuang takin BD chu sangkha zakwa somruk palia khan azole tani then khate soyanga khoilai huna emo chumizan khamizana chuminia chuan ti turangin Rev Rokhuma hian pathian kouna adong lem lova maserong bola du le tu lati na chu anuna ti ma mo atheng angin a omtlat loisia a urin a ur ni om takani chu churing tu nu le pa tharau mi te hruai ani na le Kohhran en kol na athang lian ani awanga achan le anei thil du om tak chuni chutiang chuan arong bolna tan pathian in du sak tak le khongai na in a chom chho zela thil thalo laka po mak takina hum him thin anau pan lai atangin tune ma englai ma insual ngai lo ania ril ru doi wang ain pathian en kol na le hruaina awanga chutianga nung thin chu ni in ama point a in thre thin ani tichuan bidia zirzo kum sangkha zakwa somruk pathuma Synod in khompui chuan champhaya pro person ha thok turin alo ruat sa a tichuan kum sangkha zakwa somruk palia azirzo chuan champhaya a thok tangala mase thakhat po omma in ramthar rong bolna tan Northeast Frontier Agency nefa tuna Arunachal Pradesh nita khu chumirama siang district private English medium school juti tu na aju thoka heta omlai han kum sangkha zakwa somruk panga Synod in khompui chuan sangkha zakwa somruk paruk Synod anem he turin arela tichuan sangkha zakwa somruk paruk Synod in khompuya reven si pa zona Synod Moderatorin anem nget ani athonaram siang district deputy commissioner chuan Chanchin tha hril nia arin hel awangin kum sangkha zakwa somruk pasari toplama chuan anot chuak nge ngeya aizola alo honi mase kum sangkha zakwa somruk pasari Synod in khompui chuan mirigram karbi anglonga thok turina ruat le a arem chanang anga Arunachal Phaitwal Assam Phaitwal Mission Christian Mizo tiani ta on APMK ZPMK ni ta po en kol tura tiani kum sangkha zakwa somruk pariat tira mission veng biakina an thla nge ngeya
hemian thlatum hian thil thleng mak tak thil in tong fu deuh mai a awma Mizoram chukum sangka zakwa somruk paruka ram abuaya wangin missionary zong zong an rama hovek turin sorkarin thupek achua chuwang chuan missionary po an mani rem chandan ang zelin an trina missionary zinga hon ber pitei GR Roberts le pifeli Synod minga thale Mizoram Presbyterian Kohhranin ramthar lam na thoktura arwa man anga Rev Rokhuma te chung kwa thla hi ain ruang chia nge ngeya mirigrama chuan kum sangka zakwa somruk paria tatanga somriat pani thleng kum som pangalai athok ani te chuan kum sangka zakwa somriat pani sinatin khom pui chuan missionary training center a din na le ramthar hostela warden na thokkop turin aruat le a sangka zakwa somriat panga le somriat paruk Synod secretary ya atanga sangka zakwa somriat pariata moderator ani hi hun pum nilowa moderator thoknung ber ania sangka zakwa somriat pakwa tangin Synod moderator hun puma thok anni ti chuan sangka zakwa somriat pakwa tanga somko pakha chung senior executive secretary ni in Synod office athua kum sangka zakwa somko pania tanga somko pathuma missionary training center enkol turin dinatan ruat ani lea ti chuan kum sangka zakwa somko palia pension in a chuak tani a pension nu sangka zakwa somko panga tanga somko pasari kum thum chung Synod finance officer na achel zui le tabok ani Synod ayoin assembly executive committee member ate a oma ecumenical church loan fund member ate church auxiliary for social action kasa member baka ZPMK ayan kol chungin in khompui chairman nate athok bokani ramthar Chanchin bu chuatir atangin editor ania sangka zakwa somriat palli July thatangin sang ni pali kum som ni chung don kha editor na athok ani Rev Rokhuma hian arong bol chung hian soitur ting chuan har satna engemaw chu tok ve a nefa sarkarin an ho chuate chu har satna to anga soi thei anianga chuba kan chung ko po damlo nei na tlak bok ve fo bok ram thim sutu an ni boka malaria po an vei thina ma se chung kara chuan tluang takle hlim takina na chu thok thei zelani pathian ina ko thana suai zel dante ko sanin mirinom tak tak pathian suai mi amute ring tunun lo thiang hlim chho zel amute chu arong bol na alom na le alim na ani thin zirtir na chung chara po ngai dan sang sangin nuain fundamentalism le modernism ngai danin kan ko san noi vel thin ma sela ko san turi nom tak le ngi taka kal zel na alom thiam thine emani Rev Rokhuma yan sangka zakwa somruk panga pangpar bom ti saptong le khabu le linga chu chu mi zong khati lai kha chuan kan siamoti mai tur khopin chiara hlo ani le khabu thatak le ngai nom tak ania tin le khabu ziak som la ya oma lalte pakhat na le panhi na sil fia na te petera le khathon pakhat na le panhi na sil fia na te FSC le khathon sil fia na te hebrai le khathon sil fia na te tin senior department zirlai bu sangka zakwa somriat pathuma mi kha aziak ania field education ti te Deuteronomy le khabu sil fia na te thutlung lui zirna ti le Bible thu zirna bu ti te tin Mizoram zirna siam that sang ni som panga ti te kut chuak thatak tak le ro pui tak tak min nut sia ani Rev Rokhuma hi mizai dam hoi hom thopui nuam tak mi inwong thei tak mi dikle rin om takani arinom ja soi na toite han soi lok a thain ka sia Synod office senior executive secretary ni chungin motor hi an chung kwale ni mal angin voi khat ma amman Synod office tho puiten kan thelovani chutiang khop chuan ko san thil hi aro thiama midik le mirin om ani a mani na in pe pum zum top mai rongbol tu duom takani sap tong athiam le a typewriter tu lai computer chwa ma khan a thil chutte po athiam ema
a speed po a tha le ni office a thopui a staff te tong kamna le deng khong takin tu ma a havina bengai lova adu dan chu dam tak khiat nuam takina sil mai thina ni Rev Rokhuma hian arong bol chungin nu pa tuak somriat paruk ai nei tira mi zathum som paruk a baptist bok ani van doi thak takin covid-19 alo kai ve ti chon october ni som sang ni som ni pakhata zmc a da in ni som ni panga october sang ni som ni pakhata negative result nein a chuaka a chuap le alung te check up adua wangin in a hall of in aizol hospital lupui le ania ti chuan ni som ni pariat october sang ni som ni pakhata thatakin a chuak le a in lama enkol zuini amaro chu october ni som thum pakhat sang ni som ni pakhata apum nuam lovin thil ei a chak na te po abova na chhong na te peya anin enkol lain november ni thum sang ni som ni pakhat nizan dar sarile minute nga a khan arong bol thin lalpan hena chuan min lo chol samta ani chu chanchin tlang pui kanan soi thei te chu ni chuan thil han soi zui le nokila hemi in khom zo a hian pona Rev Rokhuma hi thalak pui turania Synod pui pa ten an lak pui masaberanga chumi nuwa minister pastor le pro pastor oma piang ten anon zom ve nga langa tena Pachhunga minister pension local zong te palina tual chung Kohhran committee ten Rev Rokhuma hi ahun nuwa tha lak pui tur ani Thian Thuchah ngai tha donila thian thu ngai thang u Chanchin tha Johana ziak bung som pakhat chang som ni panga atanga chang som ni pasari thu ngai thang saila teni suan na hena ke hi thole na le nun na chu kani tu po miring chu thima sila anung rengang nunga piang in miring chu kum khua in athilovang chu thu chu ringem atia ani chuan hne na ringe lalpa krista pathian papa khobela local tu ra chuini ti ringe atia hi lazara kai tho dona afarnu marthi hne na lali su thu soile marthi channa ania timathen he na tirko pola le khathon pani na bungli changru le changru katanga chang riat thu ngai thaleng u keizong tu na po hlanin ka ummek anisia ka chua hun atheng to in ti siang na tha chu ka beizo to a ka tlan siak na kong ka len to a rin na chu ka vong reng to ani tuna chuan fel na lallukhum chu katan da ina to a chu chulalpa ngai tu fel tak chuan chu minia chuan mi peang ka hne na chau milovin ain lar na ngaya piang te hne na po tu puan bung som pali chang som pathum thu ngai thaleng u ten vana tangin o in heti hian ziak ro tu nuwa chuan mit thi lalpa thi te chu aninga tholang harawin ani an thorim na te chu an chol san to ang an thil ti te chuan aron zui ve don sia ati ati kasria athu kan chiarte lalpan malmin som sakro se amen Vuina hian kan longbol tu pezinga a upalam kan tha alo ngai le ta a tun tum chu in khom po kan thanem thei deu zika lung te po a oi tlang deu ta to mange o te katia ma kan rong bol tu kan tha te khua har du le a si pui le nga wanga nia tu ma mo chiat tu
lệ mộ siết thầy bộ anh đi lâu va với na chuan hei kan ko kim deu lek ke pona siết thầy à hei kan Synod Secretary na soiba ka khan Rev Rokhuma Vuina thu lệ su na thu hi kan dong trewa pastor ho te lệ rong bol tu dang te an Vuina thu te a Chanchin mi hiat lar vak lo ron soi tur nei te po an oma ngai nom tak tak le a then phei chu ama mi zia ne na han ngai bela lim om tak tak thei te po ania ten kan pathian thu sir na lama kan ho tu Reverend Ravitiwari point a ui thu le ama athiat chian dan te toi te in ron ziak te po tela Reverend Rokhuma hi helai venga te kan lo khosak to wangin kan ama hi mi mal tak pon ka fiat kan rongbol tu masa te jinga chuan ka fiat mi ania pakhum tin ka ko ve mai thina ei mi china pona son iwan nei le mai min tia ka van nei nge ka thiam chia lo ma Vuitu ka ni hi anu pui kha nupari samphai khua ani mai ba ka khan harna an han chan himvel hian ama min khil danin a kan chul kan Vuina sa thei thin khopa ipa te hian min en kola ipa te tai mak ziale an do thei zia te kha mak hi ka ti thina ni ti en a soinon fowa helai venga kanom nuwa te po khan chung te wang po chuan ani mai theya an ni nu pa hi nu le pa ang tak takin kalau en thina Aizol Theological College sa kan zir lain sang khajakwa samriat panhi ni chinan soi Missionary Training Center din ani lai khan BTH kan nazira Missionary Training azir tirba ka khan BTH zir ho kha English te min zir tira saptong athiam zia hian soi thina thiam zia hi kan zot chuak thiam lo zo ka amaro chu athiaten an soi thina aziak athiam boka atrong po hian athiam boka amaro chu athiam zia han in lan tir tura han ti siam kha chu ti ngai lova atrong chua ka le azia ka khan alang thina ei Theological Dictionary Alan Richardsona siam hi let link turin nan tia Mizo Theological Literature Committee MTLC kan tia toi zongin chu po chu midang ne na ti tura han ti dewani na ama khan amal bitum ta deu ni o min ka ria kan na fe thui lu tuk lova zirlai kan ni lai vel khan office a po thoka typewriter in sopa sap trong khai na Mizo trong hian sungal zel maya a typewriter han su thom te kha angai nom thin char viau wani tiang chu ania athiam na le atai mak na te ei ATC a zirtir tu in kan han ve a sumi nuwa chuan mundanga nuwa Missionary Training College Center a bok khan alo le a thọ pui yang deu te kan lo nia anun kha a ha dama akianga kha a Thlanmual le ani odam dupin min Biakin min changa ei kan senior hawa thọ pui heng lama hian an thunuala fiam thu hi adua thiama engemo han fiam na fiam thuan han tho hian alo ngai tu lok sai moniti tur hian alet hatur tok si noi ti zatak hi a phu chuang hal zel theya khang te kha talen ro pui tak alo niya a Chanchin hi soi tur tam le a wena hian ke aya sei tur khezok le soi thiam tur zok in thu deu purin ka sia a ten Chanchin thafil hi angai poimo a atui puya
กันเน้นโปะงายะจันจินกันเชียระจังคานอาเสียดเฮียบานเดียวคานวายตะเทียนทุเทียมเฮาเราจินินมิโซรัมมาจังเฮียนมอตรวกมอตรขัดที่นรนลูตารวกกินสวกเลยเจ้มายะเองไงมันเดชัวเวเลตียอันโซนชัวเอนี่ชวนจันจินชาฮีกันทนชัวกันเดชัวจูนี่อติเอ็นตียเพียงชวนจันจินชาฮีดาปุยโมเอมาสินุดรำทารจันจินบูกุมสมนีชูงเอ็นโกละคติชูงอามาติชัวหิเงนิกะเฟจิโลกมิทาอักเมลเนเฮียนกับเมเบลเดวชีนาโกมาเฮียนมีทราวช่วยละกันล้อมเสหลังตีเฮชัวงะริเวรันเราคูมาเมลเนเฮียนเมเบลไอน์เลอินกเสียเป็นกูชันโปรแกรมอะไรป่วยโมเซียอันเสียเสียเต้นกูชันเล้งข้อมเตฮีกูชันคอมมิตี้อารตาอเรลนิชวนอัติลเงยเงยชินอันตียะเวลาเห็นเอามันบอกว่าเราริเวรันเจ้าสร้างเรียนกอลนีนจุ่มขัดสวยจุเลนข้อมหน้ากับผู้อิจายเวปไงปนิสีเราว่าเลนคอมน่าเห็นติลเวกับมายาตียะกูชันคอมมิตี้อินอารตเนียติงอตินมินช่างอาติกูชันคอมมิตี้นรถขจวนเลนคอมน่าชุดเวไม่จุไรง่ายะมิเช่นขจวนกันตินซองตะกันนี่เราไม่เทยสินอดหัวโปรแกรมสมนาดอนชวนกันเงยตุ้มทีนันตียะเซปเทมบานิสมปรุกสังหิสมนิปะขัดชุนดาร์สมปนิเลจันเวคานทุทุงลุยขิเหียนะวอลลุ่มปลียเสียมขาตลางจารณียะตาปกขานรอนเตลขาสินุดโปรแกรมะเตลนูนเบลอันนี้ตาไอ้พวกอินเมลกับมูนูนเบลอันนี้ตาเงอันนี้จันชินตั้มตักอันนี้ยะเวน่าเฮียนเฮรงบอลตัวเราปุยมินุนตวงใจดำเละนุนเสงเหตุลัดบุยตูกันนี่เฮกะลอมเละลิงตะเวียวไหมมาเซกะอุยินกะง่ายเลนี่ปะคู่มิชาโมอันตีละอุลุกตักเละเฮ็ดสรินก็ชาโหลมอาหารตีเตคะเด้งอัลจามเร่งประคัดเล็กกันหันสวยเร่งเบียกโมยโปลกันตีเตข้านมิสันเวงข้างเฮียนรำลากตุมินมาอันรุนลาโกนาโซนสลายโกนาโซนอินโคมเตโปอันรุนเนียเตนับุลอินาอินคมคมนัทขานเสียมาจุ่มขัดจูอันเฮาตุป้าขานกูขันเลดับลิวซีซินไลจีนักข้าสวยเจียมมายะกูขันช่วยตู้เองมาจัดกูขันง่ายท้าชุตาชวนปักคู่มาเห็นง่ายเทตลอดว่าอารมณ์ดิ่งอัดจั่วเวงงั้นเนียงคูเดือดหลอกเขียนคูเดือดหลอกเขียนกูขันเลดับลิวซีจุงจางอัศวิดานดิกโลดดอันนี้เสียค่ะอารมณ์สวยอารมณ์เหี่ยวกะละขัดจังคานมิสันเวงทั้งนูมาอันนี้จุยตะวักเรานิตาอินกเสียปัทยันทุเลกูขันหุ่มหัลนักงจังนัดเหเลนี่สินอตฟีซาอมนัวโพจันชินไงนมตักกันเนี่ย รงโบนาเฮียนรินนาอินพลานเสียกอัตโตเห็นตุมสติไม่นี่เราชัดตะกัดลานเห็นตุมอันนี้ตีอลังอินกเสียสุวางินไว้นาเฮียนมากันฐานะกันหุยนะทุจะขมวนนะทุจะโกเฮียนอินพลานเสียกนะเล่นตู้ตีทุปุยอาตานกรณทังอันนี้
Reverend Rokhuma hi mi in an Vuitu le an ngai san na thu soi tham fe a oma leile na kut ngata nung lam en lova amaba chau en angin arung bol na hian Krista man chan chuman tumin akal ngat mayani tirko pola khan rung bol tu nau pangjok Timothea fui pa in ama Chanchin asoya pathian rung bol na man mel taka tho thin te kha Isua Krista ko chan ti puitling tura abeina ania heleya hian he khovel thil it omnate o omnate hausak na le sum le pai nom chen na kan ti angte hian amit alapeng lova Krista ta na thoka Krista tan a in ti thiang lima Kohhran te ta na theina zong a seng bok chu tiang ati na chan chu chung lam wa na thil om te chu thir a thir wang ania mundanga chuan in fiam mi te anga in te khinin lo man lap tuma anin suma an taksa an thununa boruak maya kut vai lovin ama chu thil tha ti tura in ne in theito achua a tho na sat te reng len du tok nga mai lovin Krista mi man chan chu kaman theida lomo ti in a min ka zo kani ala tilek fanga chu ti taka tho na chuan he khovela chu san nuwa chatuana nun na a hruai lut don ti a hre chiang hle a keizong una po hlanin ka me ka chua hun tur chu a thleng to e en ti siang na tha chu ka be zo to a katlan siak na chu kong chu katlan chuak to a rin na chu ka vong rengani ati ani ring tu te zinga hian he ri ru pu phak lo hi kan tam hle ani mai thei dam chunga lalpa ta na thanhem kan ngai ang bokin kan thi nuwa ne na kan chol na turin rin om na le dik na te thanhem ngai na te kan nei alo ngai hle mai kan rong bol tu ngai om takhian chu atlan siak na chu alo len ta a tuna chuan in thoi na rim tu in pathian nen a thleng thin angin anun asir na te ain von thiang lim na te khovel it na te khovel nom chen na te le duam na te lama amit len lova chung lama Krista thil om te chau a thlir na chuan anun na chu pa ne na ha chol turin akal ta a pathianin alo hruai ta ani lali suaring tu te tan chuan thi na hinun len na in tran na ania lali suan miring chu thima sela anung rengang nunga piangi miring chu eng ti ka ma athilovang atia chu thupuan buziak tu hian tirko zohan chuan in lar na a alo muwa lalpa athi te chu an enga thole ti en ril tram na te tui hal na te lungai na le hreom na te nat na hreom tak tuar te om to lo na hmuna lali suwa ring tu te chu lim taken nisai na em te ati hreom to lova lum hreom na te khovot hreom na ten ati hreom to lovani ti te zohana hian alo mu ani thi hi nga hlel viawa sot ani lova hupur viau poin adang lam chuang lo kan lathi don kan hun hi alo la thleng ve vek don ani chumi huna chuan kan chi ai lo nan in ti siak na tha chu i bei ve ang u khovel thil o na le it na te duam na le nom sip bol na te hi mit lein thir lo ila chung lama Krista om chu thirila chu ti chuan
an ne na kum khua in kan sol ve do na ni lalpana thuchah kan soi te mal min som sakro se amen tuna chuan Tawngtaisakna hmang turin Reverend Lianhmingthanga Sailo Senior Executive Secretary Mizoram Synod Malsawmna Pathian nela itong try lalpa kan pathian irong boltu mirin omle dik mitai male tuar chel mi hoisen aman na avui ngai lo le mingket Rev Rokhuma min pe kawangin Kohhran hoten inena lom tu kan sei amanu na hian enton tu thiltam tak anutsia Vuina irong boltu te hian anun entona kemanin na aterin takle dik tak chel takle huaisen takatok tei turte nget takalalpa Kohhran ho tana thok zel tei turten kan nun min kai shuai tu min Vuitu loni tei se kan du e mani lalpa kan pathian kum som kuwa chuang mai he khovela nangin yom tira icham tira tununa hian munata nai bo saya ilo ko hota lalpa kan pathian nangina hongai na wa ngai chan dama wang ko hian kan lom e mani tununa hian kalsan bik takin atule fatitan kan Tawngtaisakna lalpa kan pathian panelo titan pa inizia atharai lanti kan dua nangmarin na konga te idu dan nga anung theizel tura nangin tharau thiam le mai kai suai kan du e ma antan kan Tawngtaisakna ni tin Kohhran ho te po hian lalpa kan pathian ama rongbol na len chu anga rongbol tu te poina kan len chu the na tu ratan tharau thiang hrimina fin na te rem sia na te min pe kan dua mason zonga Kohhran rongbol na that takalen chuak te tu rin nangin min puyang che lali suwa Krista mingin chung chu kan dile amen kan in khom kan lo tin do na nga la Christian labu number zali somkua pakuana laya hian chuchua ania ni kan sir masanga ram ni eng tak chu oma van ram eng taka chuan ram nit langai to lovakha chandam tu eng ani Isua cross kan put chuanin lallukhum kan changang tumiram kan khen hunin chatuanin kan eng ringang turama chuan muan na a om pi na lui pi a chuan lo om zong kian na a chuan ta chuan kan ro a om ina om in ro pui tak chu van lalpa om na chu heta kan mangai fo te khan khita min lo lo mang khovel buaina lo om hi rang takapel kadu khita mithiang lim te polin thi na a om lovang he la hi Rimawi nan tumanga chang khat athunon chang mi athunon chumi zo chuan Reverend Lalramliana Pachuau Finance Officer Mizoram Synod Malsawmna min koltir turin kan som don nia lari Rimawi tum chungin kan zawai ni lo dingang u
kan lalpa Isu Krista khongai na te Pathian kan pawana mi mangai na ro puile Tharau thiang hlim Thlanmual chu Rev Rokhuma akal santa asung te zong le Kohhran hawa hian tu na tanga kum khua in lom reng ro se amen Oleh Chhuan Tura Khan kan minister kan sultak kwa ngan zon chu hi moderator in azui nga Synod pui paten an zui nga ti chuan rem chan angin kan zui chuak zel don nia